Hayin baka HYC mau tahu pera area unit apa ka jalam jong usamna Boniface sang pliang ka ya kandu ya ka Dr. Amperin Lingdo hasilong khala tarik ujeli ajar sa halo ka jing duna ki doktor bekinas apa PHC mau tahu pera Dr. Amperin menteri beri pe ya terka ka kya jong ka sarkar jala klam da muslim ta ka jing saukhya mata ka singi ka arpun tarik ujeli ajar sa kalit dalil hiban jurip ya kani ka jaka sumar ba kamjuru ya ka sub center ka dan poshi moleng ba sakhi dalai jong ki khmat ya ka jing duna po ketika jaka ajung sumar hai tiga singi jurip ya ka pesi la dan langru ba renik tanung dok tanghar MLA ka mau korwan ba karna so sang MBC ba kit bor lang nongrem presiden ka NPYF u khot ka HYC na mo thopre area ba kamjuru ki nurse ba ki doktor Haga tiga singi na kalyang joka sanjuk kirang ba shnong area mo thopra lambat ka sang samla shnong silang kila yoban a ya ka doktor khas ka kong Amperin kata ban punbun susu ya ki doktor ki nurse bat kiwe de ki nong trai kumjuru la dawa ban maram no ya ka building bat ban penbiang boarding electric no bat kumjuru ya ka habaro ki sub center ki bahwa apo kata ka PHC haga joka pot labur ka jengkar pat ya ka menteri ka beri pe ya ka rap karyang man thalat lamban kentiu ya garap karyang bat kumjur ka kamri jingri haga tiga than halor ka jinglong ka jingman jom kini ki arlai tu ki centers ki bangawan commitment em stem ngangam ju apa do bandala khot ki bri ngayu i ki lawan ki city tinga supetip MLA badi MBC kadon kum kani ka jingot ki patma ngawan ngam dadon kam man yo invitation no kini gide ki facilities jungi kabaning kong ngawan menchua badi MLA di MBC ngila penbet ya ka civil hospital ngatrai ngon jingot su kabak ambon lalong functional bhamanta kilale ki x-rays ki beitnat the best awan rano ki machine kumto to kilayo katu ka service tingara o yi MLA di MBC menta kalap hai ngi ni pe sa outreach systems tingi one pet katu ka sub center kan ngin wan phai biang hadin si benai teng ar benai ban pek kai ke banja ngangam lai solution ngan pendek free gini apli dengan orang request si MLA tong ninya corporate lang ninya try lang but ai kublai si siya ya ki nong try hakili ki centers klemaki sarkar kamla apli so tu ki patba ki don kajing ut kajing namba duna ka service tanggaway nga request si patba kisi kami bet kilit si tingkat abang iladan ka sub center samru traditionally kikon kikme kidang khai kikon hayeng kimkwa banshim tikay kikulong ka jingim ki patba kalong ka ba jenjar namar ba sendet kisuyam kim julik check BP kim julik pet sini kim julik pet blood pressure kim julik pet ki brio tinggal kentu je ki patba kini ki centers ki jongfi hawa kim don ki jingduna batose ni treshi tomlang but ni treshi tombo ke MDA kan treshi tom but minum do jingkermen but in persyang ban deliver tinggal ban biang ngan wan phai biang hadi chibnai steng abnai ban pe ei bangila wa ban le kitrika dala trikam kini tingin dali sa saway lalo di kata kadai kecing ai jing mut jungi 6000 mo ye kinong penyat shlong VHCs jungi village health committees jungi klem kecing pet ngor jongpi i centers jungi ting kiyot ya 6000 mo ye kinong penyat shlong paro kecing ye trelang jongpi bani kalaya rapidation bon ngai kublai ki HYC ki seng samla siliang gitu berokhat lawan penduk yang gila kok siti mapi tak ada wawan ini dengan one position umno sini ban ngai ku leki kong asa jeni klem ki kong asa rute ke ba ini ban krai kau hapdang gijing dunan na ya tautan ngin ya persang ban tema ban ni don ke jing temu ke ba tungin ya pechenu ke ya mak seda haka PHC punyo tang uwi doktor ubadeng doktor MBBS kidon iwi doktor Ayush kidon kiwi ki support staff ki jongki kani kamde kajing duna tangjong kanu kowe ke sarkar kisnem bladep ne kisnem di banwan
Ngimdon doktor te pinsale kumno. Mdon te ki bapasan BPS ki bawan pa siya. Da ki don ru ki don stang kandet god ki kasi ki jentia ki bayol long doktor. Ni hap ya peken. Kumno nginyele ni hap ya pek abak don ko shortage of doctors. Kalaban long bang ngim ya ai ka pay package ka babiang. Kalaban long ba ni klem la ban Pak bungut ki balik puli doktor mereka percaya or India kumni pipin hab yele ngit tapi pas ikanit kanda don mon bakana kasokar ban pa efisien kundo institute da pimbiang kamak pimbiang puli kot bahat nyele kumno ong piang an nyele no kumno aingo ki don gini ki ayush ki homyo kini ro ki ba ai good servicing hang ni lada ile ji doktor i mo jungi ile chuti sayeng ile pet kon ki ti teng teng im la lai kapang kasi tom hayeng asem we don't need doctors imsan idi local doctor i ayush doctor reki brio ki ong tarai di doktor ayu ngamte di doktor bana da paste ida don ka authority ban IAP the medication tito ngin saya pet kum no bande igni kam dre ke duty jongi mo kum ka sorkar la da pide yang persa ne yang sencharung ni di banyate lang te namar banda siya kena thani we rum poi de tingi ngi wan na kata ka jing tumo ma ni kermen bangin laban penuh